खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 1 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ बुहुमनां एड्स सान एबा वर्ल्ड एड्स डे महरै फालिनाय जायो बुहुमनां एड्स सानखौ बोसोरफ्रोमबो 1 डिसेम्बराव HIV नि सोमोन्दै सांग्रांथि आरो गियान बांहोनो आरो HIV बेरामखौ फोजोबनायनि फारसे दावगालांनायनि थांखिजों फालिनाय जायो बे सानखौ गिबि खेब 1988 मायथाइयाव फालिनाय जादोंमोन आफ्रिका हादराव एड्सनि जाहोन होग्रा HIV जिउसाया 20थि जौथाइनि जागायजेननायाव सिम्पान्जीनिफ्राय मानसिनाव गिबिसिन बारस्लायदोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल क्रिसमास लाइट्स डे विदाउट आर्थ डे आरो ईद ए रेड एप्पल डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों যিসকলে বাজাজ কোম্পানীৰ পৰা বাইক চলাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ মেগা লোন এক্সচেঞ্জ মেলাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিও দেৱালী ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছে দেৱালী ধামাকা অফাৰ 16, 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত 4 দিনৰ বাবে অব্যাহত থাকিব লো ডাউন পৰিশোধ কৰি বাজাজ কোম্পানীৰ বাইক যেনে পালসাৰ সিটি প্লাটিনা আপুনি এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আদি আৰু নতুনকৈ মুকলি কৰা বাইকও ক্ৰয় কৰিব পাৰে নতুন বাইকখনৰ সৈতে আপুনি বিনামূলীয়া 5 লিটাৰ পেট্ৰল 2টা হেলমেট সিট কভাৰ 12 ৱাচিং কুপন উপলব্ধ পাব লগতে বাইক ক্ৰেতাসকলক এক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ বিকল্পও উপলব্ধ হ'ব কোকৰাঝাৰ চহৰৰ এখন দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে নহয় লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী দতমা উৎসৱ আপুনি ভোটত আউটলেট আৰু ফেষ্টিভ আউটলেট খাখা শ্বৰুমত ওপৰৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে অধিক বিৱৰণ পাবলৈ এতিয়া 6000399187 বা 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰক